खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि मैयानि सानाव थामहिनबा गसाइगावनि दे तुलसिबिल आउटपोस्ट बे आउटपोस्टआव जे हानजायारि जिनाहारि आरो बर' हिनजावसाफोरखौ सानै हिनजावसाखौ जे जिनाहारि खालामदों होनाय बाथ्राखौ लानानै क'क्राझारनि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि बिथां पृथ्वीराज राजक'या रोखा खालामदों। थामहिनबा बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे समाव क'क्राझारनि बेन्दोंआव थानाय गसाइगावनि तुलसिबिल आउटपोस्टआव जे जानाय जाथाय बे जानाय जाथाया थारैनो नंमारगोना नंमारा। गोबां सुबुंफोरानो बे जाथायखौ लानानै जे बुंथिदों। थामहिनबा हानजायारि जिनाहारि जानाय आरो जिनाहारि जाग्रानि थाखाय थार बिजिरनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव क'क्राझारनि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि बिथां पृथ्वीराज राजक'या रोखा खालामना होदों जे बे गें रेप नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां पृथ्वीराज राजक'या। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे सानाव जाय समसिम थामहिनबा मैयानि सानसिम बिथाङा जेब्ला स्टेटमेन्ट होदोंमोन बे स्टेटमेन्टनि सिगांनो मेडिकेल टेस्ट प्रिलिमाव बा मेडिकेल टेस्टनि आगु फोरमायथियाव मेडिकेल टेस्टनि जे रिपर्ट बे रिपर्ट मोननो थाखाय साननै बा सानथाम सम नांगौ। नाथाय बेवहाय डक्टरा फोरमायनाय बायदिब्ला थामहिनबा बेवहाय प्रिलिम टेस्ट खालामनाय बायदिब्ला बेबायदियै बे हिनजावसाफोरजों जाय हिनजावसाफोर बे हिनजावसाफोरनि दाखालै बावै रावजोंबो बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो जायाखै होननानै रोखा खालामदों बिथां एडिशनेल एसपि पृथ्वीराज राजक'या। रोखा खालामदों जे बिथाङा बिथांमोनजों बे समाव गुबुनारि बा गुबुनजों बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां पृथ्वीराज राजक'या। आरो बेनि अनगायैबो हिनजावसाफोरा जे CWC नि जे आइजोफोरनि सोंनायाव बा सोंथि खालामनायाव बा हिनजावसाराबो फिननाय होदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां एडिशनेल एसपि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हिनजावसाफोरा रोखा खालामदों जे बै सानखालि बै जायबा गें रेप खालामदों थामहिनबा रेप खालामदोंनि जिखिनि अजद दैखांदों बे अजद दैखांनायखौ लोगो मोनाखैमोन होननानै बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा बेजों सोमोन्दोआव गैयामोन बै सानखालि थामहिनबा दाखालै सानाव सोमोन्दो गैयामोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां पृथ्वीराज राजक'या रोखा खालामना होदों। आरो CWC नि जे सोंथि खालामनाय बे सोंथि खालामनायाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिना होदों जे बेफोरबायदि जे देहायारि थामहिनबा जिनाहारि जानाय जे जाथाय बे जाथायनि सायाव रोखा खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों। जे बिथांमोना जे बुंदों थामहिनबा हिनजावसाफोरा फिननाय बायदिब्ला जे दाखालै सानाव जाय खालि सन्देह खालामदोंमोन जे जिनाहारि जादों बै सानखालि बे जिनाहारि जानाय सानखालि जे बेफोरबायदि गुबुनजों सोमोन्दो गैयाब्ला माबोरैहाय जिनाहारि जादों होननानै बा मोनसे सोंथि जाखाङो। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों। थामहिनबा मैयानि सानाव दे क'क्राझारनि जे क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि बिथां पृथ्वीराज राजक'या बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया रोखा खालामना होदों जे मैयानि सानाव गें रेप जादों थामहिनबा जिनाहारि जादों होननानै मोनसे बाथ्रा गोसारदोंमोन। बे गोसारनाय बाथ्राखौ लानानै सांग्रां जानो होदों रायजो राजाफोरखौ। आरो बेफोरबायदि गें रेप जाथाया मैयानि सानसिम दा बेफोरबायदि सोराङाव फैयाखै। आरो स्टेटमेन्ट होनाय बायदिब्ला हिनजावसाफोरनि स्टेटमेन्ट होनाय बायदिब्लाबो बेफोरबायदि रेप बा गें रेप जादों होननानै रोखा खालामनाय बाथ्रा गैया होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। आरो मेडिकेल टेस्ट रिपर्टनि प्रिलिम बायदिबो जे बेफोरबायदि गुबुनजों बा देहायारि सोमोन्दोनि मोनसे जाथाय बा सोराङाव फैनाय नुवाखै होननानै बुंदों। नाथाय मेडिकेल टेस्टआ साननै बा सानथाम बेफोरबायदि सम लायो आबुं फोरमायथिनि थाखाय बे समाव नेगोन। आरो बे जेब्लानो बे रिपर्टआ मोनफैगोन थामहिनबा आबुं रिपर्टआ मोनफैगोन अब्लानो क'क्राझारनि जे पुलिस बिफाना बेनि सायाव रोखा एक्सन लानो थाखाय थियारि बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानाव मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव आयेन बायदियै सोंनाय फिननाय जागोन। आरो बे सोंनाय फिननायाव जाखिनि स्टेटमेन्ट होगोन आरो बे स्टेटमेन्ट बायदिनो एक्सन लानाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथां एडिशनेल एसपि पृथ्वीराज राजक'या। आरो लोगोसेनो सांग्रांथि खालामदों जे रायजो राजाफोरखौ बे जाथायनि सायाव रावबो जे नंखाय आरो गोसारनाय जे बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ लानानै बयखौबो जे
आयेन बायदियै थामहिनबा आयेनखौ रैखाथि होनानै बा आयेनखौ गासैबो हमथानानै जेन खामानि मावो बे बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों बिथां एडिशनेल एसपी बिथांखौ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बै हिनजावसाफोर बे हिनजावसाफोरा जाय सानखालि न'निफ्राय गोमादोंमोन आरो गोमानाय जाथायखौ लानानै जे पुलिस बिफाना नायगिरदोंमोन नायगिरनानै मोननायनि उनाव जे जाखिनि जाथाय जादोंमोन बे जाथाय जानायखौ मोनसे सन्देहनि आधाराव न'खर मोननैनि गेजेराव मोनसे सन्देह सोमजिदोंमोन सन्देह सोमजिलायनानैनो बे जाथाया जानाय होनानै दासिम बिथां एडिशनेल एसपीआ स्टेटमेन्ट होनाय बायदिब्ला बे जाथाया सोराङाव फैदों थामहिनबा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोननो बिथां एडिशनेल एसपी क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपी बिथां पृथ्वीराज राजक'या बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय হয় আমাৰ কালি গোসাইগাঁও থানাৰ আণ্ডাৰত যোনটো তুলসীবিল আউটপোষ্ট আছে তাতে এটা ইনফৰমেশ্যন পোৱা গৈছিলে যে দুগৰাকী মাইনৰ ছোৱালী ঘৰৰ পৰা মিচিং আছে একৰ্ডিংলি আমাৰ ৰাতি পেট্ৰলিং পাৰ্টি চাৰ্চ কৰিলে আৰু গাঁওবাসীৰ সহায়ত আমি ছোৱালী দুগৰাকী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাতে কিছুমান ৰাতি এলিগেশ্যন আহিছিলে যে এজন ব্যক্তিৰ লগত তেওঁলোকে পলাই যাব পাৰে বা তেওঁৰ কিছুমান ইনভলভমেণ্ট আছে নেকি গতিকে তেওঁকো আমাৰ থানাত আমি পুছতাছৰ কাৰণে সোধপোছৰ কাৰণে আমি অলৰেডি থানাত তেওঁলোক ডিটেইন কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি ছোৱালীকেইজনীক যিকেইজনী মাইনৰ ছোৱালী আছিলে তেওঁলোকক আমি মেডিকেলি টেষ্ট কৰালোঁ আৰু বৰ্তমান আমি চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটিৰ আগত প্ৰডিউচ কৰিছোঁ মেডিকেল টেষ্টত এদিনতে ৰিপৰ্ট নিদিয়ে তেওঁলোকে আমি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ প্ৰিলিমিনাৰী যোনটো আমাক কৈছে ভাৰ্বেলি তাত আমাৰ কালি কোনো ছেক্সুৱেল এনকাউণ্টাৰ তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰা নাই কিন্তু যিহেতু কিছুমান টেষ্ট বাকী আছে গতিকে 2 দিনৰ ভিতৰতে আমাক পুৰা প্ৰপাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব আমাৰ আগত যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমাৰ ওমেন অফিচাৰৰ আগত লগতে ডক্টৰৰ আগত তাত তেওঁলোকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে কালি তেওঁলোকে যোনজনৰ এগেইনষ্ট কেছ বা এটা এলিগেশ্যন আহিছে তেওঁৰ লগত কালি কোনো সংস্পৰ্শত অহাই নাই তেওঁলোক দুগৰাকী তেওঁৰ লগত কেতিয়াও লগ পোৱা নাই কালি গতিকে যোনটো আমাৰ এটা সংবাদ আহি আছে যে কিছুমান গ্যাং ৰেপ হৈছে বা এনেকুৱা কমপ্লিটলি কালিৰ ঘটনাটো কমপ্লিটলি মিছা বা আমি এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰী গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো তাৰ আমি বেছ পোৱা নাই তথাপিতো আমি কাইলৈ আমি মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু আমাৰ 183ত তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'ম মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত যদি ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইটো সদায় আইনৰ চকুত হয়তো একচেপ্টেবল হয় আৰু তাত যদি কাৰোবাৰ ওপৰত আৰু এলিগেশ্যন আহে বা তেওঁৰ কথা কিবা আহে তেতিয়া আমি একৰ্ডিংলি লফুলি একশ্যন ল'ম ছোৱালীকেইজনী আমাৰ অলপ ফকিৰাগ্ৰাম ছাইডৰ এটা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৰেপৰ ইনচিডেণ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই যিখিনি ক'লোঁ আপোনালোকক তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট ছোৱালীকেইজনীয়ে যিটো আমাৰ ওমেন অফিচাৰৰ আগত যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে মেডিকেলৰ আগত যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাত কালি কোনো ধৰণৰ ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চ হৈছে বুলি আমাক জনোৱা নাই কিন্তু কাইলৈ আমি তথাপিতো মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত যিটো ষ্টেটমেণ্টটো একচেপ্টেবল হয় গতিকে আমি কাইলৈ 183 BNSS মতে মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত আমি লৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট আমি ৰেকৰ্ড কৰাম তাত যদি কোনোবা এনি কগনিজেবল অফেন্স বা কোনোবা ৰেপৰ মেনশ্যন কৰে আমি যাৰ এগেইনষ্টে যি একশ্যন ল'ব লাগে আমি একৰ্ডিংলি আইনমতে ল'ম এতিয়ালৈকে মই যিটো গম পাইছোঁ আমি ষ্টেটমেণ্ট যোনটো শুনিছোঁ বা CWCটো আমাক কমপ্লিটলি জনাব পৰা নাই আমি যিখিনি গম পাইছোঁ কালি এটা অলপ তেওঁলোকৰ ভুল বুজাবুজি হৈছে ঘৰৰ মাজতে অলপ ভয়তে তেওঁলোকে ৰাতি পলাই গৈছে ৰাতি তেওঁলোকে অলপ ইফালে ঘূৰি ফুৰিছে ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁলোকেও নাজানে ৰাতিপুৱা সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে দেখিছে যে দুজনী ছোৱালী কিয় আছে তেতিয়া আমাক খবৰ দিছে আমি মিন টাইম বিচাৰি থকা পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছোঁগৈ আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে যাতে আমাৰ যোনটো মানে এই ইটোৰ কাণে কোৱা কথাত বিশ্বাস নকৰি যাতে আমাৰ সকলোৱে আইন শৃংখলা বজাই ৰাখে আমাৰ আইনৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখে আমি গোটেইখিনি যিটো লিগেল একশ্যন ল'ব লাগে যদি কাৰোবাৰ কিবা অফেন্স ওলাইছে কাৰোবাৰ ইনভলভমেণ্ট ওলাইছে আমি পুৰা প্ৰপাৰলি একশ্যন ল'ম খালি মই যাতে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে যদি কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন ট্ৰেন্সমিট কৰে গতিকে আমাক কাইণ্ডলি সুধি ল'ব পাৰিব আমি যিখিনি আমাৰ ৰিলায়েবল আমাৰ যিখিনি আমি ইনফৰমেশ্যন পাওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন আপোনালোকক জনাই থাকিম আমি হয় তেওঁলোকক সোধপোছ কৰা আছে যিহেতু এটা এলিগেশ্যন আহিছে ছোৱালীকেইজনীৰ ফালৰ পৰা অহা নাই কিন্তু যিহেতু ঘৰৰ মানুহে কিছুমান কথা কৈছিলে গতিকে আমি সোধপোছ কৰাৰ কাৰণে বাঞ্ছনীয় তেওঁলোকক আমি এতিয়া সোধপোছ কৰি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকক কোনো ডিটেনশ্যন বা এৰেষ্ট কৰা নাই আমি এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ হাততে আছে তেওঁলোক পিক আপ কৰা হৈছে হয় তেওঁলোকক আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ